Onaj ko želi da se spase, uvijek valja da ima srce spremno za pokajanje i iskrušavanje. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuje Bog. U takvoj skrušenosti duha čovjek sa lakoćom može da bezbedno prolazi kraj lukavih zamki đavola, čije su sve snage upravljene na to da smute duh čovekov i u toj smutnji da poseju svoj kukolj, po reči evanđeljskoj. Gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda, dakle, kukolj? A on im reče, neprijatelj to učini. Početak pokajanja rađa se od straha Božijeg i pažnje prema sebi, kako govori sveti mučenik Vonifatije. Strah Božji je otac pažnje, a pažnja mati unutrašnjeg spokoja. Strah Gospodnji budi usnulu svest, koja čini da duša, kao u nekoj vodi čistoj i nepomućenoj, sagledava svoju nezgrapnost. Tako se rađaju klice i razrastaju korijeni pokajanja. Mi cijeloga života svojim padovima grehovnim žalostimo veličanstvo Božje, pa smo zato i dužni da sa smirenjem prosimo u Gospoda oproštaj dugova svojih. A može li oblagoćeni čovek posle pada da se podigne kroz pokajanje? Može. Po psalmopesniku otisnuh se da padnem, ali me Gospod prihvati. Kada je sveti prorok Natan razobličio Davida u grehu njegovom, ovaj se pokajao i dobio oproštaj. Pogodan je za ovo i primjer jednog pustinjaka, koji je pošavši za vodu kraj izvora pao u greh. No vrativši se u keliju, on je uvideo svoje sagrešenje i opet počeo da provodi podvižnički život kao i pre. Vrag ga je smućivao, predočavajući mu težinu greha i starajući se da ga odvuče od podvižničkog života, ali vojnik Hristov postojavao je na svome putu. Ovaj slučaj Bog je onda otkrio nekom blaženom ocu i zapovedio mu da greh palog brata proslavi zbog takve pobjede nad đavolom. Kada se iskreno kajemo u gresima svojim i obraćamo Gospodu svome, Isusu Hristu, svim srcem, on nam se raduje, priređuje svetkovinu i saziva na nju prijazne mu sile, pokazujući im drahmu koju je opet pronašao, to jest carski lik svoj, i podobije u nama pokajnicima. Podigavši na pleća zabludelu ovčicu, on je privodi ka ocu svome. U obitalište sve radosnih. Bog nastanjuje i dušu čoveka koji se pokajao, zajedno sa onima koji od njega nisu ni odbegli. I zato ne budimo lenji da se obratimo milostivome vladici našem brzo i ne predajmo se lakomislenosti i očajanju zbog teških i neizbrojnih grehova svojih. Očajanje je najpotpunija radost za đavola. Ono je greh ka smrti. Pokajanje za neki učinjeni greh, između ostalog, sastoji se u tome da ga čovek više ne čini. Kao što za svaku bolest postoji liječenje, tako i za svaki greh postoji pokajanje.